No tiba mi tobut ke peninyai pakamalutko tuwi taklo kuna atakwe spiritual library. The bakado leadership and the Bible. Ya subkhaywa ta suwe. Pasosyo patay pero ta siblike nalo. Bisosi do tabinya de mera kuna agilo. Do kay pakamaluka do bisosi to tabi. De bakado kuna agi do sa kwa ke pa sui pa udo pa. Pita na ke le ten pa sukri mi kholo pa yua. Amen. Ni Robert Clinton we leadership of the Bible ali ito ne awe he we li te kwendo ta wi de awe le da su li tasi top no leadership lessons te pa ako da ne do paka party di ka chikwendo ta no da paka su li tasi top leadership in lo li tasi top Oine bata kwe o akobjo arke obate nyadi me sopa soda witne no do po agu gata pa basaki onde ta kwe chende mi papu kele kachende do po kwe ta ko le aga takeya yu si abus do ta saga to ne ke yi weda ani kwigeya abus ne no we bata kwe o ine lo we ne meta titop trek sa yua ali le poetaga bataga tau mumege poele apa puto takota atau mumege tabate kele mege ata sitop trek sayua agi inelo do takato ano wi kio ne mera ata sitop trela sitop trela ke ora ta sitop trela inelo tato one da medito wataga bataga kate buto bato yua udo tasitop tre do dineto wa aga paputo kota do kabuto bato yua de tasitop tre do dineto pa plato tabu yua ba yua apune tale alo o adu kate ne mera tasitop tre kesa yua do metale pa plato misia no Pagasa tabu sukri le tabu taba tasitop pu ata uke koke ta ine lo le tasitop ata malone no leadership lesson te pa no leadership lesson te pa du da tetami ne tale khona ne intimacy with God lo kaba rilo ta do kasayo bubu titi do kaba te pla tale o le atake pule kesajua do tale do sedo ne wete pane kaba khini tale kesajua kaba rilo tado kesajua bubu titi ne lo le regularly na kobra le sagato da we mege le ongoing le aleta mata tapu la mege ne away ne kaba rilo tado kasaywa bubu titi ine lo tale kle sino ta do ta kela kase punene away ne intimacy with God no me lo le kasaywa ta lo le kasaywa mila mina go le mugo away che kala kase no kuna tagane kaba rilo tado kasaywa bubu titi ne lo ta kimit mione ne ta o ta tatori no akojo ne le tametime no mege le tatukuta kumege awene awete da le nan id situations no tale kuna ata meta inene talo tatori no talo tatori de que se coloque le po mi canage le po le potroge le te po aklage le memu koge awe kele kete pune kaba mi po tagale asebu do que sa yo tabu yu ko ine lo ne te karaka ne mera tale
kuna nene di sashi to pronya wete wa pwale the great surprise no tale alo kama adu kete ne awe nene tale athoda pwane leda babulo tale athoda pwane heto dale pakhu pakhe ta uta abuti bola na pwa si po mege awe ne pwale athoda na no mule ta to ta lo awe pu basa ke ne da akobyo ne awe the great surprise no awe ne within from Christian no awe ne pwale pwa kripo awe ne le pata karu kre nya pu do awe khona kabatu ba patu pata ta le he thole pata ki pu awe chane metale athonda ke pwa khuta ne do pakwe tha de yeta sitopre ke yeta lu ye pu petita ma kama ba kasa yo not mi re te soya no awe chane ta ni so ta ni he tholu papu ne lo we tamalu chimi tmi tamalu tami tmi ne me da word from God akobyo ne pakaba do ne ba takatu de kasa yo ulo takota ke sagato ne away ne pakaba na hu takatu le kasa yo no pakaba uku no kasa yo kakatu ta do pwa dile ine lo de away ne kuna tamalu takota ke sagato pakaba uku kasa yo kakatu ta do pwa do pakaba uku takatu le kasa yo ine lo da kuna tamalo ye mitmione private and public worship tale lisasito propune tale kuna tamalo ne we ne nakaba udo tabuto bato kasaywa di pwataga to mege di pwa gomi to mege private and public worship ne we ne mitale redo elo oda ne do di ta la uwe to no the me tell na kamale public worship awe a redo to god ale private worship apu ne lo the tamalo khumit me on record a need for balancing input no balance input no awe na kaba recognize balance input tale handle ne kaba balance mitri ba takota ke ba san ke ne da away balance ke handle oda negative ja alo ba san ka ba thike ta kapo te ka pale ka sai wa away ne leadership lesson ne away ne balance input no balance input pa to ka tu ta di le ba sa ka sa ka tu ta di le away ne na ka ba na hu ta te pa I away ne te da le balance input ne lo na ta hu ta ge no na ka ti nya do ta blo ko ni ka sa yo ka tu ta na ta ne ka ti nya lo ke ta le no do ta to ta de ba sa ke ne do ta ka pa ne ni na ka ba ti nya le ka sa yo ni Makasona, Tistona, Tiwekele, Kessi in a law. The Tamalo Nuimi to me on the ultimate source of deliverance, no? Ta think the ta two plate, no? Tama two plate na a war, no? Away in the ultimate source of deliverance, a head a little casayuala. Natakute. Nata ku no nata tu ple nata umu akobyo ne pwe ba we shene ta we shene ultimate source of deliverance in here le ka sa yala pa to patato talo ka khuna tumi te phu ka tu we thodana akhoi ne pla le yu le mu na mu sa ko le no go ma sa ke ne da away ne pwa le aku ke kho ke na ne oda kasa yoa ine la wene metagi nuimi
le li thasi top to lo pwa le ba ka do khuna agi ine lo mo sa ya su ke pwe ko di ko no ade ke pa khi yo ata su ke pa so se ke te ke to ke pwa ma se ke pwa bo ke pwa pa ke me khuna te pa le si top ke sa yo ta mo yu ko te nya yo ata ka to ta do pwa te nya si top yo abli po yo su ko mo na pa ko u ba phui nyo nyo phui ple ta ko ta ke ta ku ta ko ta ba na ba pho do pwa le akama se pwa ma tu ple pwa ni ba te nya le a me da the yo ta ga ke te da we ma se su pwa le Christ mi khot ke pa yo ge amen